azothi umane waqhumeka lapha ke sisaxoxa singazi ukuthi khona kumbali ngizwa so ke wothi ke si-summarize khonokho kade simele sikwenze ubaba umoyo bezama ukuthi akhulume khonapha waseqhumeka so wothi silethele lo mama sibonga ukuthi fahla ngamafitshane saqala ngawe Ndibale 1 minute singathi ke wena ubona ngani kuyiwa phambili kumele kwenziweni 1 minute exactly 1 minute mina mfuna ukuthi umoyo into ayikhulumayo i-disappointment kakhulu ngoba mbone ngani ukhangelele eduze thina silento kuthiwa ngama-giraffe view sikhangelele khatshana so yena into ayikhangelele iseduze kakhulu kodwa i-way forward ukuthi as-alaweni ama-political parties as much as we can let them provide or present themselves ukuthi nxa kuyikuthi bayafaka phambili i-ideology lokuthi abantu bazabenzelani mabe kwenze khonokho i-Pollard may continue ikhona mina I'm not attending Pollard umoya umqondisi ngasebenza la kakhulu engu-deputy wami ku-Zimbabwean Employed People's Association uyakwazi ukuthi nisebenza njani uyawazi ama-principles ami ngiyamangala nxa ngacabanga ukuthi mina ngingumuntu ongaba ngumuntu womuntu akungeke kwenzakala khona 1 minute sitshayile sibili mama akutsho wena ukuthi kuyiwa phambili kumele amabandla la enze njani ulungisa ikamera yakho sikubone lesilevu asisibone lungisa futhi mama lungisa futhi ube ngani uyachethela nganga khona ngapha futhi hayi lapha so qhubeka mama subalekile futhi nganga the other side qhubeka mama qhubeka kuyiwa phambili babadube mina mbona ukuthi abantu kabayekele ukuphindaphinda imethod eseyehlulayo okokubambana lokhu kwehlula ngo-87 kwehlula ngo-2013 kwehlula ngo-20 sokwehlula mbone ngani abantu bafanele beke bezame okutsha njalo besebenzele abantu abajenini nothi o-Emerson Mnangagwa baba ubongani ubona njani umama sekhulumile lapho hayi lami ngi-disappointed kulabantu abazibiza ukuthi ngama-opposition baphinde basekele uMnangagwa u-Emerson bamsekele ngePollard yakhe enga-include abantu phakathi include ama-politician liyana igroup yama-politician enganandaba nabantu if ama-politician abantu bePollard ba-serious angeke kumele bamtshela iqiniso u-Emerson Mnangagwa ukuthi le into ayenzayo ePollard le ngeke isebenze ngoba kumbe sile 3 years ayikasebenzi lutho asikawezwa ama-results ezinto abazikhuluma kuPollard ungabona ipolitician isupport uMnangagwa ile problem obaba bethu bakhona eBhinga babebotshiwe ngo-1983 bebotshwa ngendaba zegugurawundi umuntu asupport uMnangagwa abavunyela ukukhuluma today abadala bethu ngendaba zika-Emerson akulanto ayilungisayo Emerson Mnangagwa even one day ungabona ipolitician support uEmerson Mnangagwa ukuthi ngavele lami vote ngeke azalithole into ekhona okokuthi thiwa yesibhekela into ephambili ukhamba usiyahlala lo Emerson Mnangagwa ungamtshela iqiniso uyaburongo total siyakuzwa bongani bamba khonapha mfowethu moyo ngamafitshane sibili isikhathi sesidliwe mangoyi ukuthi gaga nje ngiyabonga babudube ngiboleka amazwi kamfowethu bongani kuyadanisa sibili ondibali laba abadlale sitha kuyakhanya ukuthi bayiproject yeZANU PF iproject kaEmerson Mnangagwa undibala ukhuluma ngeborderless Africa oqala kumele uzwisise inhlupho zamazwe latshiyeneyo kumele uzwisise uhlupho lweZimbabwe yena eze leader uthi ama principles zakhe nyawazi izupha leyakhuluma ngayo yafa yadilika ngenxa ama principles zakhe undibali abolileyo ngoba babelana izupha le bese London namhlanje ukopa EFF yase South Africa layo eperforme dismally kuma elections lawa ngendaba yabo yama borderless Africa le abangayizwisiyo but thina siyinthwakazi Republic Party siyaphambili uthula amehlo ejiraffe ngicabanga ukuthi kala amehlo ejiraffe amehlo akhe kabonisisa undibali thina sizokhulula umthwakazi kasidlali sithi phambili ngenkululeko kamthwakazi sikhathele ngokuthi sihlukunyezwe ngabantu abanjengabo Mnangagwa siyabonga kakhulu ke baba uSipho kosela khona bonga amafitshane hayi siyabonga dube nami ngivumela la amadoda wala la ikamera uyilungisa ikamera yakho sikubona kuhle usiyali Ngisiyazi njalo qhubeka baba amafitshane ungabona amadoda evumelana lo Mnangagwa baze bahlale
siyakwazi ubaba umoyo ukuthi ngama-enemies, siyakwazi ukuthi i-politics akumelanga babe ngama-enemies, vele kumele kube le round table abantu bakhulume, but eZimbabwe siyayazi ipolitiki, iqiniso lakhona siyalazi. Ungabona amadoda evuma ahlala aze aphiwe izimota yizanu, aphiwa igovernment phela, aphiwa yizanu, azithathe imota zezanu azisebenzise. Iklabhu nje ethize leyana bangasitsheli into esingayaziyo. Siyayazi i-situation eZimbabwe, sibalekile sonke, sibalekiswa i-situation eZimbabwe. Abantu abasuthayo eZimbabwe, umbone umuntu uyasutha, kukhona okuyabe kumhlanganisa lezanu. Ongahlangananga lezanu uyabaleka eZimbabwe, siyakwazi sonke lokho. Yes, awangkhulu-ke Baba Ngulube. Ndibala uvala khona amafutshane baba, 30 seconds. Enza kutsho ukuthi amadoda lawa into abangayi-understandiyo ukuthi xa kule conflict ama-challenges elizweni, i-dialogue is key. Whatever happens at the end of the day, we have to find each other. Ukuthi bebize upresident ukuthi ngebizo lakhe, hayi kulungile, kodwa thini i-EFF we took a position ukuthi u-head of state siyamazi ukuthi mbani okwamanje, until size siye kuma-elections where we will contest that position. Kodwa i-Pollard I see your grouping eka-President Mnangagwa, i-grouping made up of different political parties. We have said to the government ukuthi Pollard must be open to the citizens. It must bring up churches. It must bring up it must bring different stakeholders. Kodwa i-Pollard is a noble cause. Even ubaba yes, siyakuzwa Ndibali, kodwa-ke ifoni yakho ungazani siqhumeka baba, so ubambe khonapho Ndibali ungayikatshana. Siyabona ukuthi ifoni yakho ngani isenenkinga. Mama vala khonapho ngamafutshane mama, amafutshane 7. Hayi siyabonga kakhulu, ngithi kubaba umoyo kaqhubeke ngenjongo yokulwela abantu bakomthwakazi, njalo kokubambana lokhu thina akusisizi lutho singabantu bakomthwakazi, kusukumisa abanye abantu. So thina sithi phambili ngobaba umoyo lokuthi alwele injongo yokuthi sikhululeke. Moyo vala khonapho baba, 30 seconds Moyo. Siyabonga kakhulu baba Ndibali, sizoqhubeka silwela abantu bakomthwakazi ngoba sesidiscoverile ukuthi uhlupho lwethu luyini. Asingeke sizihluphe ngento yaseZimbabwe, thina soqhubeka sithi umthwakazi makabuye sizibuse. Ngiyabonga. Yebo ngani bukhala kakhulu-ke, usuthisekile ngekade sikhuluma ngakho namhlanje. Hayi laba abanye umoyo, hayi ngisuthisekile, ukhuluma abazwa yakhaya. Kunabantu bezanu la, I think babe uzodisrupta la. Kunabantu bezana abangacabangiyo, silezihlobo la ezingazalanga ngezathenwa ngamasotsha ngesikhathi segugu round, abavunyela ukuthi bakhulume ngoba kunabantu esibaziyo singabaqamba ngamabizo khona la, abakuzanu esibaziyo, ngomalume babo baba bethu, abaphethe izikhundla ezikhulu ngale. Obaba bethu bengathi bayakhuluma, bathenjisa ukubulawa, abavunyela ukukhuluma. Uzwe omunye umuntu ekhuluma ngo-Emerson Mnangagwa namhlanje, ayilento ayisiphathi kahle. Kunama-politician angekho right, ukuthi abantu bakithi komphakathi kumele bachoose ipolitiki politician omela bona. Lezi zinto i-generation yethu, I think esindebeleni manje kumele sonke sibe ngama-activists, sikhuluma into ezizizwayo ezizizwisa ubuhlungu. Siyabonga kakhulu-ke bongani, ungathunela kusasa. Sibonge njalo baba umqondisi Moyo weMthwakazi Republic Party, umama-ke ukhethiwe Bhebhe, ubaba Innocent Ndibali lo baba uSipho Ngulube. Lani lonke lingene kuhlelo namhlanje, salibonga kakhulu. Sithemba lokuthi omama lizabuya phela libe banengi. Mabhebhe ubatshela abanye ukuthi babuye kuhlelo, batshele ukuthi kumnandi njani xa sikhuluma labo Moyo, xa sikhuluma labo Ndibali. Kumnandi kakhulu stretch from the host Moyo. Batshele sibe ngesindebele, batshele khonapho, batshele. Kuhle ukuthi ulwazi uluthole konguye umkhokheli wento, umbuze usuthiseke, ngoba abantu emaceleni basuke bebe lolwazi olungayisilo, ucina ulahleka ungabusakwazi ukuthi okuyikho ikuphi. Ngenani bantu bomama especially kuhlelo lizizwele ukuze libe kuposition yokuthi likhethe into elizwe. Batshele ngestudio 7 ukuthi ubona njani istudio 7. Istudio 7 mina ngithi 150 over 100% lenza umsebenzi kuhle sibili.
Alesabi muntu lisakaza without fear or favor, alithathi hlangothi kodwa iqiniso lilibeka njengoba linjalo. Siyabonga mabhebhe ungathi lokusasa lami ke lapho umthembo sithembayo. Semphume enkundleni.